Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, now. See you whining, grinding, all on the floor like that. O President juga khasi Students Union Nehu Union usamla Shibai Rambai. Ulang baka sengka kentat mardo yang jingkhot ya keren jong Vice Chancellor ke School Ba Nehu Profesor PS Shukla dak bakam bagi jingya keren bagi kam kilong mar Hongpong kumbalaja hagi benai bagi senam baladam. Hak jingya keren baka Batesi TV usamla Shibai ulang ru balada Profesor PS Shukla hiar no mardo nak syuki Vice Chancellor kum kisamla pulie kindang yai beteng baik ya jingya ki. Ya kaba mentahi ka kaba usiula penbi syaki lat sai kubar wala pa HP ka kadang liang dakaliang jingi ulang menga skam duk polis ngi ngila wanra kita ki merendam halar ki babon kiman hakaba mau ukloi kata ka discussion ukloi ngi ban syong ya hakamit ban kren ka jing syam jing la ucing ki samla pulia pok school ba andre dan ki por kaba dan sport station te haba udan let's say I puar ngila si ban kendoi but kata ka jing discussion ngila kendo ulang kloi hi ban kendo ngitang ba kadok asnipat kata ka jing ya kendo juk ka jing kren halar ka hakimit kalong tang ka jing kren kam kampat ka kaya kumwe namar ba ngi iba une mata la stuk ba mangi ngi la jing skam ka rim jingi bangi nam call off ya kane ka jing syak tangan jingi hadu mata ka sngi marba ngi stuk ba ada une orang ya peteng kum UVC ka jinga school ba ka kanihu jingi kanam kanihu ka school ba jingi kanang her arsul aisut chapter chatrai jong ka ranking jong ka na air ranking ba tunjuk habarok kilang hi but angit scam badal dang don show dang ya peteng une kum UVC ki kena jungi kena jungi kimban se ba amde tak kena jungi kwen kinomban show ban pulih apa school ba ma boleh ki stok ba nang ba ranking jong ka university hi haba ki apply kam jam kila ban ka recommend kalau kind of recommendation ka jing kanam ka buram jong school ba hi kila ban yo kam ka jam jong ki te kajing khat jung u ban kan shakamit hi ngilale nakaliang ka KSU unit bat kumjo ka nihusu nginam wan kata kami je kan mabale ngila ngila nimsanya syu ya kata kajing kan hakimin marba kajing kan kakutang kajing kan kakampan kam kalong na kumpong ya kata hi ngila aya ka pori u bantungi kita bat banbeng kami kita ki officers jong kanihu Henry balai mentapat habal ibang la lasuk syai bo dan kajing bakala kajing bantung ma boleh tung dan kajing pej hakajing arsap kajing bantung ka mar boleh tung ki balong kompeten hakato ka syuki bagi syang mo stop kajing lek kajing kuman kajing bagi por ma bagi lap mar baduk bagi tu ngilap yaki neki officers bagi long illegally appointed marba let's say ada mangi yaki let's say kan ka inquiry committee ke bantung baki naduk ke basdang bu uwan ko isi bangin check ya ka appointment jo kini bro amtang yaki non teaching bawat yaki teaching ro let's say kindan shi asian dat ka ba ngimla bantim then kadang-kadang bangi dawa be je u ba unhir ka shuki but lada uisi ba kan ka khabar basai ada umhir nang shuki mangin kana ya petang ya kajing yaki angim te malek syakamit kan lemda urisan kajong ki atli kini ki student union ki union haba sengap empatiau balim tau nang kwa balim tau kwa sengap abangi don ya ka senjam mengisim dak basyak tangan ukloi ban keren hamba let's say kajing kloi jungu let's say udan kaba udan singtmu selendan kaba utmu kajing kan jungu marba kajing kan hamid ikan position no but kajing kan ginam wancuk nalonu syakamit jingan